நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே. எனக்கு முன்பு பேசிய சகோதரர்கள் கல்வியை பற்றி மிக அழகாக பேசியிருந்தார். கிழக்கு மாநிலத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றியும் தமிழ் பேசும் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றியும் ஓரளவு பேசினால் சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த கல்வி அமைச்சினுடைய விவாதத்திலே கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் இருக்கின்றார். கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, இந்த வரலாறு பாடத்தை பற்றி அதை ஒரு ஆப்ஷனல் பாடமாக மாற்றுவதை பற்றி நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. மிக முக்கியமாக கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, இந்த வரலாறு பாடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரலாறு பாடத்தை சரியான வரலாறை இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் எங்களுடைய எதிர்வரும் தலைமுறைகளுக்கும் நீங்கள் எடுத்து படிப்பிக்க வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை நான் இந்த சபையிலே முன்வைக்கின்றேன். மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எவ்வாறு தமிழ் மன்னர்கள் இந்த நாட்டிலே பல பிரதேசங்களை ஆட்சி செய்தார்கள், எவ்வாறு தமிழ் மன்னர்களும் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்தார்கள், அதே போலதான் பிரித்தானியர் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை தந்த பொழுது அந்த காலப்பகுதியிலே தமிழ் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற வரலாறு, அதே போலதான் 1926ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே முதலாவது சமஷ்டி அடிப்படையில் ஒரு தீர்வு தான் இந்த நாட்டின் மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கான வழி என்று SWRD பண்டாரநாயக்க சொன்ன அந்த வரலாறு, அதே போலதான் டொனர்மோ கமிஷனாக இருக்கட்டும், ஏனைய கான்ஸ்டியூஷன் சம்பந்தம் வந்த அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் எவ்வாறு தமிழ் மக்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பை வெளியிட்டார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து 48ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த காலப்பகுதியை இருந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடந்து ஒவ்வொரு அநீதிகளை பற்றியும் இந்த வரலாறு பாடத்துக்குள்ளே நீங்கள் உள்வாங்கி அதை அந்த பாடத்தின் ஊடாக சொன்னால் மாத்திரம்தான் எதிர்வரும் தலைமுறையிலாவது இந்த நாட்டிலே அனைத்து இன மக்களும் சமனான மக்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் சமனான மக்களாக வாழுவதற்கு தயாராக இருப்பார்கள். அவ்வாறு இல்லை என்று சொன்னால் இன்று இந்த தொல்பொருள் திணைக்களத்தால் எங்களுடைய மக்கள் படும் அவஸ்தைகள் போன்ற விடயங்கள் இன்னும் 100 ஆண்டுகள் சென்றாலும் நடக்கும். இந்த கடந்த 2 வாரங்களாக 3 வாரங்களாக இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் தமிழ் மக்களுடைய மனதை புண்படுத்தி இருக்கின்றது. இந்த காயங்களை நீங்கள் ஆறுவதற்கு உங்களால் ஒரு நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை வழங்குவதனூடாக மாத்திரம்தான் இந்த வடுக்களை நீங்கள் ஆறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம். அந்த வகையிலே கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, வரலாறு பாடம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள். நான் ஆரம்பத்திலே பேசும்பொழுது நீங்கள் அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை போட்டிருக்கவில்லை. இந்த வரலாறு பாடம் சம்பந்தமாக மன்னர்களுடைய காலத்திலே இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்த காலப்பகுதி வரைக்கும் உண்மையான வரலாறை இந்த வரலாறு பாடத்திலே உள்ளடக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම තමයි ගරු අගමැතිතුමියනි, මේ මම දෙමළෙන් කිව්වා වගේ මේ ඉතිහාසයේ පාඩම උගන්වන වගේ ඉතිහාසයේ පාඩම උගන්වනකොට මේ හරි ඉතිහාසයේ වෙච්ච සියලු සිදුවීම් උගන්වන්න ඕන කියලා මම කියපු කාරණේ මොකද මම මේ කාරණේ කියන්නේ පහුගිය දවස් දෙක තුන ඇතුළත මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක ඉතාමත්ම ආందోලනාත්මක කතිකාවක් ඇති වුණා. මම ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා සමහර මාධ්‍ය මේ සිදුවීම පිළිබඳව වාර්තා කරපු විදිහ පිළිබඳව. සමහර මාධ්‍ය විතරක් නෙවෙයි, මම සමහර වෙලාවට මට සැකයකුත් තියෙනවා තිරිකුණාමලේ සිදුවීමෙන් සති දෙකකට පස්සේ හදිස්සියේම මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් කටයුතු මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුවෙච්ච එක ආණ්ඩුවේ දැනුම ඇතුව සිදුනාද කියන එකත් මට සැකයක් තියෙනවා. මොකද මේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් බලාගෙන යනකොට මේක පුරාවිද්‍යාව කියන ඒ විෂය පහුගිය අද ඊයේ නෙවෙයි අවුරුදු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මම හිතන ආරම්භයේ සිටම මේ පිළිබඳව ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබිලා තියෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් උඩදී මේ මාධ්‍ය වාර්තා කිරීපු ගොඩක් කරුණු ඉතාම වැරදි. මම දැන් දැක්ක මාධ්‍යයක කියලා තියෙනවා වාලච්චේනේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමාට උසාවියෙන් නියෝග කරා ඒ පෝරුව නැවත ගිහිල්ලා දාන්න කියලා. එහෙම නෙවෙයි සිදු වුණේ. අද උදෑසන මේක කාරණේ මට ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීමනි මට විනාඩියක් දෙන්න වැඩිපුර මේ ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු ගැටලුවක් මේ පිළිබඳව ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති වෙන තත්ත්වයක් මතුවලා තිබුණා පහුගිය දවස් දෙක තුන ඇතුළත. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හරි ඕනෑම දෙපාර්තමේන්තුවක් නාමපෝරු දැමීමේදී ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඇක්ට් එකේ තියෙනවා ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අනුමැතියක් ගන්න ඕනේ, නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාවට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ කිසිම දැනුවත් කිරීමක් නැතුව ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමාට අඩුම ගානේ කියන්නේවත් නැතුව මේ නාමපෝරු දැමීම තුළින් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඇක්ට් එක වයලේට් වෙලා තියෙනවා. අද ගරු අධිකරණයේදී දුන්න නියෝගය හරහා ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ඒ නාමපෝරු දැමීමේ බලය තියෙන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිට. ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්යි. විනාඩියකින් ඒ කරුණු අධිකරණයට ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී අපිට දැනගන්න තියෙන කාරණාව අනුව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා ඔතොරිටි එක වයලේට් කරා කියලා කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒතකොට ගරු අධිකරණයෙන් කියලා තියෙනවා නෑ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමාට මේ බලය තියෙන්නේ. එතකොට අද ගරු අධිකරණයෙන් දීලා තියෙන නියෝගය තමයි
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිතව ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා මෙන්න මේ නාමපුවර අපි දාන්න යනවා කියලා. ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමාට කියලා තියෙනවා ඒ දෙන ඉල්ලීම දෙන ඒකත් එක්ක දෙන ඇටච් කරලා තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකත් එක්ක ඒක ගැසට් එක බලලා එතන නීතියානුකූලව ඒගලන්ට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට නාමපුවරක් දාන්න අයිතියක් තියෙනවා නම් ඒක ලබා දෙන්න කියලා. ඒතර අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා කියලා තියෙනවා එහෙම ඉල්ලීමක් කරොත් එහෙම එතුමා ඒක හරි ස්ථානයක් නම් එතුමා ඒ ගැසට් එක තියෙනවා නම් එතුමා මේ බෝඩ් එක නැවත දාලා දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මීට වැඩිය කාලය දෙන්න පහසුයි. අවසන් කරනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට මාධ්‍යයෙන් සහ සියලු කණ්ඩායම් වලින් මම ඉල්ලන්නේ වැරදි අදහස් මේ සමාජගත කරන්න එපා. අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා වැරදි අදහස් සමාජගත කරලා තමයි අද රටට මේ වෙලා තියෙන්නේ. වැරදි අදහස් මාධ්‍ය දාලා වැරදි අදහස් සමාජ මාධ්‍ය දාලා මේවා කැරලි හදාගෙන ගැංසි හදාගෙන මේ බොරු කනගාටුයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා මීට වැඩිය වෙලාව දෙන්න අපහසුයි. ඒක නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ ගරු අගමැතිතුමියගෙන් මේ පුරාවිද්‍යාව සහ ඉතිහාසය පිළිබඳවත් ඉතිහාස පාඩම ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඊළඟට රොෂාන් නක්මීමන ගරු මන්ත්‍රී